Ripoti egi neyereka ngu amatego nagarikuguzibwa muri Fort Portal gijwiremu obukoko burikutamagara g'abantu abarikugakozesa aha rutezyo orw'okukwatwa endwara. Twagera twasanga n'amata goona gatatwire mu laabu ha UNBS. Twagera twasanga goona gabere mu tigari fit okulibwa n'abantu. Gabere mu a lot of coliforms that you cannot even count them. So meaning that okukuka kwinga bulete endwaire wabeire mu mata g'abantu. Dr. Bernard Bwambale, nutritionist omukitongole ekitari kya gavumenti ekikozire okucondooza ekya Kabarore Research and Resource Center nagira ngu amatego nagakebirwe gashangire garimu obukoko oburikumanyiwa nka coliforms. Nibagenda bayongeraho bukiro. So ebyo nebizibu nebireta ebizibu mu mata. So we find that amata getu gabere contaminated. Amata getu gona actual samples zona zatutweire coliforms zabere haramuno. Dr. Bernard nashobora oku obukoko burikuzo mate bukatamagara g'abantu omukabi. Nosanga abantu bakozesa amezi nebagongera mu mata kandi amezi gano probably bagihire mu bisaru ebitali clean, ebisaru biri mu obubi. So nabagana batunga amazing from any other source nabagongera mu mata ebyo byona nebigenda nebitalibaniza amata. Okumara kw'ekizibu eki Bwambale nagira ngu abantu bino okugumana bakuratira emiringo eshikire okureberera amataga okutandikira hibaruga kamera okuhika hibarugaguriza okusemire usefuriya enyonjo mu kopo ebiyonjo so that abantu betu banywa amata kandi batunge birise birumu kate barwire. Amakuru agagasha kwa Agacencwire.